Zahvaljujući projektu razvoja kapaciteta gorskih službi spašavanja koji uz potporu Češke razvojne agencije provode Češka gorska služba spašavanja, GSS u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH, Gorska služba spašavanja Herceg-Bosanske županije u Livnu upriličila dan otvorenih vrata, gdje su gorski spašavatelji predstavili dosadašnji rad, opremu koja se koristi u raznim akcijama spašavanja, te koji su preventivni koraci za sprječavanje nesreća u planinama. Prije 2 godine dobili smo poziv Češke ambasade, pošto zadnjih godina imali smo dosta spašavanja i čeških turista na jedan razgovor gdje su oni bili zainteresirani na neki način da pomognu Gorskoj službi spašavanja u Bosni i Hercegovini. Radimo na priručnicima, razmjeni znanja, razmjeni iskustava, pogotovo instruktora, tako da već drugi put sada u 12. mjesecu dolaze nam češki instruktori na temu spašavanja iz lavina i mi isto tako trebamo otići gore u Češku, isto mislim da je tema isto tako kopneno spašavanje. Prije par mjeseci oni su bili kod nas, radili su naši potražni timovi, odnosno potražni psi, tako da su nam radili zajedničke treninge i tako suradnja je stvarno vrhunska. Trenutno u GSS-u u BiH rade na priručnicima kojima bi postigli da svi gorski spašavatelji u BiH rade po istim procedurama i standardima. Dio je to jačanja već i onako jakih kapaciteta gorskih službi spašavanja. Gorska služba spašavanja je svake godine sve jača i jača, znači širi se broj naših članica. Trenutno u Bosni i Hercegovini imamo 40-ak spasilačkih službi. Tako da ima velik broj. Sad dosta radimo na samoj edukaciji što se tiče Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini, na edukacijama, na vježbama i tako dalje, da se uigraju ti timovi da budu sposobni za sve vidove spašavanja. Jer kao što znate, mi radimo u 5 kategorija spašavanja: kopneno spašavanje, spašavanje pod zemljom, spašavanje na vodi, pod vodom i traganje i spašavanje, odnosno potraga za izgubljenim i nestalim osobama kao izdvojena kategorija. Poseban je način života gorskih spašavatelja i ovaj poziv definitivno nije za bilo koga. Život je to puno odricanja i često velikih napora, a sve u korist često i potpuno nepoznatim osobama. Dok dobijemo tu dojavu za akcijom, ljudi se okupljaju, oprema se kupi i izlazi se na teren. Znači, nebitno ko je čovjek, čak i životinje spašavamo, svaki život nam je bitan. A upravo spašavajući jednog livenskog divljeg konja koji je zaglavio bespomoćno u blatu sredinom rujna i gorski spašavatelj iz Livna Adi Duran završio na gotovo svim portalima u BiH i Hrvatskoj. Najbolja je to reklama GSS-u i svemu onome što možete dobiti ukoliko postanete gorski spašavatelj. Koja god osoba da dođe u Gorsku službu spašavanja imat će priliku prije svega upoznavanja divnih ljudi, raznih struka, upoznati jedna znanja, obuke i iskustva koja sigurno neće nigdje u državi dobiti ni od jednog organa, tako da su to specifične obuke i specifična iskustva, treninzi koja sigurno su jedinstvena i ne može ga nigdje drugo dobiti. Cilj je spasiti ljudski život, a to kad se desi, to su posebni momenti koji bez obzira koliki trud, patnja bilo nekada, zaista vrijedi. Kao dobrovoljna, neprofitna i nestranačka organizacija, Gorska služba spašavanja je zasigurno jedna od bolje uređenih sastavnica BiH društva, u koju bi se, sigurni smo, mnogi trebali ugledati. Svojom nesebičnošću i altruizmom iz dana u dan čine sve da vaš svaki odlazak u prirodu bude što sigurniji.